coco. I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. I čao ljudi, danas igramo Clash of Clans. I da, kao što vidite imamo Morta level 2 i Gobline level 2 i Mače level 2. Danas moramo da sakupimo gold 90.000 za Ice Defense level 2 da stavimo. Nemam da je ovo max, jeste. I ovo eliksir da štedimo. Pa sad ćemo napasti. I hvala vam što ste dali Wizard i Archeri i Mače. Da. Tražimo velike lote. Ja ću pauzirati ovaj video dok ne nađem nekog. I da, nema nikog. Već pola sata tražim, nema nikog. Da. Ja mislim da ćemo ga pocepati. Ako izgubimo, nema da ništa. I da, sad ćemo staviti. Da, ovo ćemo prvo staviti. Fail. 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 Ne, nema veze. To ćemo sljedeći. Ja bi dala. Ne, sjebao sam. Nema veze, kupit ćemo. Odžad.
mislim da ćemo imati 41. Da, ja mislim. Stvarno. A, 20, 46. 51. Dobro, stavit ćemo u sljedećoj epizodi Ice Defense, danas samo kupujemo ograde, nema veze. Još koliko ovdje. Ajde, sačekamo da se završi ovo. Ne znam šta mi je. Šta da stavim? Ovo mi je 3. Pa evo ovako. Još nekoliko. Nema veze. Ajde mi opet da napravim. Evo ovo ću. Nije jak. Dobro. Stavim 4. Eto, to bi bilo to za ovu epizodu. U sljedećoj epizodi ćemo staviti Ice Defense i još kupiti ograde. I da, eto, to bi bilo to za ovu epizodu. Hvala što ste gledali. Ćao!